Lakhipuronline putoksaba February ki tang 18 yumsakaisha numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba pao inunganbi Manipuri Dance Academy ki tha machukna chatharakpa training loisinkhre. Apunba khorirol gi malem gi lup ki ahumsuba mapok numit pangthoktuna award su lanthokadori. Lakhipur da Congress Committee gi mapangal kannanaba mandal incharge sing hapkhre. Borkhola Kamarbon Khungang da lem namit lang bagi thorom pangthokre. Orissa gi KIIT University da tamlibi Nepal gi mahiroi ama mahaki hostel room da siramle. Gyanes Kumarbo Bharat ki kuntaruk suba chief election commissioner oina hapkhre amasung leibak asigi rail station humpuda AI sijenatuna station da mi chinbagi awapa kokhangadori. Haujik mapungoiba pau tabirasi. Chief Minister Artist Singi Tengbang Lisingani ga kunhumdoi kunmari gi makhada Department of Arts and Culture Manipur amadi Inunganbi Manipuri Dance Academy Imada Jiribam ga kusamnaduna haukiba January gi 18 dagi Inunganbi Manipuri Dance Academy Training Hall da numit kuntrani chumna Training with Production of Folk Dance of Manipur haiba thoram ngarang haunabi matung ina loisinkhre. Thauramda Kasturba Girls High School Jiribam gi Headmistress Arambam Soroja Universal Friendship Organization Far West Manipur gi Chairman Kolom Khumanjao amasung Imada Dibong Jiribam gi President Dr. Chandam Kamalna mathangsina Chief Guest of Honor amadi President oina daistapamki. Thauram maka chatharakpa oina dignitaries singda ikai khumnaba utpa oina nampi khudol tamki bagaloinana Chief Guest na maira chukatuna thauramadu hodokhi. Training loisinbagi thauramga mari leinana Inunganbi Manipuri Dance Academy Jiribam gi Secretary amadi Administrator Chandam Birena asumna hai. Inunganbi Manipuri Dance Academy Jiribam na organize tawraga Chief Minister gi Singi Tengbang Department of Art and Culture Government of Manipur gi makhada kunthani chutna aukiba January gi tang 18 dagina February tang 18 fauba koina haiba 30 days training with production of folk dance of Manipur under the aegis of Chief Minister gi Artist Singi Tengbang ko si makhada ko ni kunthani chathariya kuni ngasi asina aruiba closing day oina nom hetta oina pantok chare ale ngasi workshop asida supna angang taraga angang kunna saruk yabani dugla tibide angang indi bajon to bungam re aduna kuna hadabat amagi manung sida bairiba guru ani seis mengaubi amasung benji bungo anigi yeng makhada me kontrani chupna Manipur leiriba folk dance kuna hariba sibi matang training tawjabani adugi production adu nasi pantok chagadobani hariba production sida akoina angang singju training piribasi kogi pausa jagoi adigi thoi langon magi jagoi hariba singasigi ngasi se hariba jagoi item singsiga loinana loin pantok chabani hariba Chief Minister gi Artist Tengbang asi 2023-24 gi scheme ni aduna se hariba government asina government na Jiribam da leiriba pikliba artist singasibu hariba folk dance sida hena kumang chawthunanaba amasung hena kogi performance piba ngamnanabagi makhada haiba training che sinanaba government Manipur simbirakani asigi damak haiba government chu agriculture government orana Jiribam singa ta tamni aduna sarkarna amasung tonga culture bu nusibiba organization singna miyeng changbiraga sigumba tamna le niga academy si chapkhatnanaba amasung haurappiba akoi artist sing ase amasung jagoi chibu pamjaba mioi singbu puning thogatpigina hena chapkhatpa amasung Jiribam da leiba mioi kudumakna haibiji kudong chapse lauraga culture je jokhatnabagi kudong chapa du sarkar gi haidigi bihinanaba amuka suwana sakeki matega kadang ajera
अपुनबा खोरिरोल की मालेम की लुप की अहुम सुबह मपोक नुमित लाकलिबा मार्च की तांग अमा थांगजे नुमित इम्फाल की इबो याइमा सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोक लगनी मणिपुर की खोरिरोल की लुप सिंगना मणिपुर बु मालेम द सक ताकपदा लौरिबा थौदांग बु मालेम की लुप न इकाई खुमनबा उठकदौरी सनख्या निंगथेमचा मधुरजित की पुंसी की थौदांग हाइबा हिरमदा डॉक्टर प्रोफेसर शरद चंद्र लोंगजम्बना वांगांगने नुमित असिदा जर्नलिस्ट अवार्ड अमजू की एक्स प्रेसिडेंट वांगखेमचा समझाइदा अमदी खोरिलोय सपोर्ट टाइटल अवार्ड ना फंजोबम लनजितप लांथोकदौरी नुमित असिदा कल्चरल इवेंट कया पांगथोकपगा इरोइनना वाइखोम अमुचौना इबा बुया की खुदोल एब्स्ट्रैक्ट सोलो एक्सप्रेशन अमसोंग सुमांग लीला नुंगसीबी संबल समदोल आर्टिस्ट एसोसिएशन ना मियामदा उठकनी खंगनजबा अमा थोंगनांग मीडिया ना सिलांगदुना ऑनलाइन की खुदांगदा चाही खुदिंगी चथगदबा अंगांगी मणिपुरी सेरिंग थिबा हेंदानबगी थौरम हंदकी चाही लिसिंग अनिगे कुनमंगा असिदगी हौदोकले कोमांदगी क्लास 5 फाउबगी महिरोइसिंगना सरुक याननबगी दमक वीडियो असिगी स्क्रीन द पीरिबा QR कोड असी स्कैन तौबियु नत्रगा वीडियो असिगी डिस्क्रिप्शन द पीरिबा लिंक असिदा चंगबिदुना सरुक याबिबा यागनी फेब्रुआरी की तांग कुनमंगा फाउबगी मनुंगदा वीडियो थाजलकदबनी सेरिंग थिबगी वीडियो अदु लाइट अमदी साउंड मयेक सेंगना स्कूल की यूनिफॉर्म दा ओइगदबनी रिजल्ट ना मार्च की तांग 16 तगी 19 फाउबगी मनुंगदा लाउथोगलगा मार्च की तांग 19 दा सेल की मना मेडल साइटेशन अमदी खुदोल पोट सिंग यावना मना यंथोकपगी थोरम पांगथोकनी लखीपुर राजीव भवन दा ngarang famkiba mifam amada लखीपुर BCC की इंचार्ज डॉक्टर मैमोम शांति कुमार ना मंडल कांग्रेस कमिटी सिंगबो हेना मपांगल कनखननबा इंचार्ज तरामाथोय खक आई बचरोल पीदुना थौदांग सिनखरे ब्लॉक प्रेसिडेंट मुहिबुर रहमान खान अमदी हानगी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार दे थौरमदुदा सरुक याखी कांग्रेस पार्टी असी हानदी मिखल पंगसांत सानदुना कमिटी न चिंगबदा पुगनिंग चंगलमदबनी अदुबु ngasidi ahongba ma purakta yadabana कांग्रेस वर्कर खुदिंगमकना थवाई यावना मसागी दायित्व अमगा लोइनना मपांगल कन्ननबा खोंजंग चंगसिलकपनी हाइना डॉक्टर शांतिना हाइरी दायित्व लौरिबा इंचार्ज सिंगना मसागी थौदांग निंगथीना पांगथोकनी हाइना प्रदीप कुमार देना थाजबा फोंदोखी प्रेसिडेंट मुहिबुर रहमान खाना तिलिबा मियामबु तौबिमल खंगबो उत्पदा नतना इंचार्ज मैमोम शांति कुमार गी लमजिंग मखादा कांग्रेस पार्टी असि मयोल अमुक हन्ना चोंगलगनी हाइबगी थाजबा पोकले हाइरी कासारगी बोरखोला कमारबोन खुंगंगदा ERC आई हॉस्पिटल अमदी बोरखोला पुरंदरपुर मैतई एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के कुसमनदुना हौखिबा फेब्रुआरी की तांग 13 नोंमगी ओइबा लेम नमित लायंगबगी थौरम पांगथोखरे नुमित असिदा मियोय चामरोमना लेम नमित लायंगखी ERC आई हॉस्पिटल अमदी बोरखोला पुरंदरपुर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन अनिना पुन्ना थौरम असि पांगथोकपा हंदकी असिना अनिसुबनी एक्स सर्विसमैन की प्रेसिडेंट हिजम अरुण सेक्रेटरी लाइस्रम हरि मोहन अमदी कैशियर वाई प्रजा किशोर लुचिंगदुना कैंपसी मपुंग फाना पांगथोखी मियाम की चौकट खोंगथांगी दमक निंगन्नबा लेतना थबक थोरम अतैदसु लाकदबा मतमदा सरुक यागनी हाइना प्रेसिडेंट हिजम अरुण फोंदोखी ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिरीबाम सिलांगदुना लागलिबा फेब्रुआरी की 16 तगी हौदुना 18 सुबा थोक्सोम राधामणि मेमोरियल सीनियर ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानबुंगदा सानरगनी मरी लेनबा ऑफिसता एंट्री फॉर्म पिसिनबगी अरोइबा मतम फेब्रुआरी की तांग 19 नि जिरीबाम की सानरोइसिंग अमदी कासार की ओइना जिरीघाट अमदी लखीनगर की सानरोइसिंगना हाइरिबा टूर्नामेंट असिदा सरुक याबा यागनी हाइरी उड़ीसा की भुवनेश्वर दा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT यूनिवर्सिटी दा तमलिबी नेपाल की महिरोय प्रकृति लमसाल सिखिबगी थौदोक मरी लेनना उड़ीसा लेंगाकना अवांग बथा की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी अमा सेमख्रे चही कुंत सुरीबी कंप्यूटर साइंस की 3rd ईयर की महिरोय प्रकृति लमसाल हौखिबा फेब्रुआरी की तांग 13 महा की हॉस्टल रूम दा मसा मथंता सिरगा लेरंबनी हाइरी थौदोक असिका मरी लेनना भुवनेश्वर पुलिस ना यूनिवर्सिटी असिगी मियोय मंगा फाजिंदुना वहांग पावंग चथखरे लोइनना महा की एक्स बॉयफ्रेंड नि हाइबा अद्विक श्रीवास्तव कौबा मियोय अमा सुफारे थौदोक असिगी मतंगदा मसिंग यामलबा महिरोय सिंगना खोंजंग लेपतना चथरी
Gyanesh Kumar bu Bharat ki kuntaruk suba Chief Election Commissioner oina hapkre. Sri Rajiv Kumar na ngarang lebak pokpa namita mahak masagi chahi humpumanga suruk pagaloinana Gyanesh Kumar bu lebak asigi anoba Chief Election Commissioner oina hapkibani. Panbayai Chief Election Commissioner gi thaupu bagi matamasi chahi taruk natraga masagi chahi humpumanga phauba phamasi pubayai. Sri Gyanesh Kumar Uttar Pradesh tagini lising amaga chamapan marfunipan batch ki Kerala Kadar gi IAS officer ने IIT कानपुर दगी सिविल इंजीनियरिंग दा बीटेक पास तौकी. न्यू दिल्ली की रेलवे स्टेशन दा थोकीबा पैसेंजर सिंह नेसिनबगी थौदोक्ता मियोय 19 लैखिद्रबगी मतुंगदा लेंगाकना चेक्सिल थौरांग लखोटपो ओइना लेबाक असिगी मी यामना तिनबा रेल स्टेशन हुंफुदा टॉप टॉप मवंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मतेंग लौदुना मतुंगदा मखाता ना खुदोंगथिबा थोक्तना बथवक लौखटकदौरी अदुगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन दा हंदक खरनी असिगी मनुंगदा नुंगथिल की पुंग मरी दगिना निमिदांगी पुंग 13 फावबदा प्लेटफॉर्म की टिकट पीबा थिंगजनख्रे. पनबयाय प्रयागराज महाकुम चटकदबा पैसेंजर सिंह नेसिनबगी न्यू दिल्ली ट्रेन स्टेशन दा हौकिबा थांगजगी निमिदांग दा थोकिबा थौदोक्ता नुपी 10 अंगांग अहुम यावना मियोय 19 लैखिदबनी. Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting, Yoga, Infrared, Clinical Magnetology, Chakramat, Spinal Neuromassage Acupuncture, Acupressure, Sirodhara Massage na chingba, Chaukhot-laba mahusagi layang pathap singasina, Diabetes, Kidney amadi, Liver gi anaba, Paralysis, Sciatica, Spondylitis, Khwang naba, Khu naba, Nerve gi anaba, Blood Pressure, Heart Disease, Brain Stroke, Nupi gi laina amasung Nupa gi hakchang thong gi laina, loinana hakchang sikpa saba amadi, Joint Pain, layang jari. Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana leinanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai. Aduga loinana Energy Healing Center asida arikwa mamalda full body computerized diagnose tawba amadi layengba yaragani. Lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani. Advance booking ki damak mobile number 9395 732 456 number asida call tawbirak na maning singjari. Nungairaba pao yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam. Nongmaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numidangi pung 3 phawba layengjari. Mobile number 8638078821. Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari. Khanganjaba ma Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy da makhal makha ana layengi damak maming leiraba doctor ke ana layenga dori arthritis paralysis diabetes prostate ki problem kidney da nung leiba amadi liver chauthokpana singbagi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na sagolsen kudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung 6 phawba layenga dori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba general physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa kaisa kudingi nungthil gi pung 2 dagi numidang wairam pung 6 phawba layenga dori adongi kudongchaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjauna na booking tobina naba Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy gi maigei dagi khangalakli. Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu.
अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना इनुंगानबी मणिपुरी डांस अकादमी की था मचुकना चथरकपा ट्रेनिंग लोइसिनख्रे अपुनबा खोरिरोल की मालेम की लुप की अहुमसुबा मपोक नुमित पांगथोक्तुना अवार्ड सु लांथोकदौरे लखीपुर द कांग्रेस कमिटी की मपांगल कन्ननबा मंडल इंचार्ज सिंह हापख्रे बोरखोला कमारबोन खुंगंग द लेम नमित लैंगबगी थौरम पांगथोक्रे उड़ीसा की KIIT यूनिवर्सिटी द तमलिबी नेपाल की महिरोई अमा महाकी हॉस्टल रूम द सिरमले ज्ञानेश कुमार बो भारत की कुंतरुक सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओइना हापख्रे अमसुंग लेबाक असिगी रेल स्टेशन हुमफुदा AI सिजनतुना स्टेशन द मी चिनबगी अवाबा कोखनगदौरी लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदुक जबा नसिगी ओइनदी मतंग असिदा लोइजरे।